Assalamualaikum. Ni orangnya nak lemah berarti rak motor 2 minit. Pak Shine Auto Wash. Nyo antri orangnya nyo kebetulan kai jadi motor hana merah motor kalau lebih kurang 5 bulan. Dengan macam lebih hujan tapi pada ada rak motor. Nyo anda mana orang yang urang karena mata orang kai jadi. 2 minit kali. Darah motor tu beragam karena waktu musim itu salju 2 minggu yang kau ikut sira dumbak jalan mana lebih propos walaupun di tengah hujan lam darah karena sira yang cukup bahaya tidak bergeratan motor. Bayi lah no. Welcome to Shine Auto Wash. To get started, please select your car wash by pressing one of the buttons on. Welcome to Shine Auto Wash. Please tap any of the buttons for extra services. When you are done, please select your method of payment by pressing one of the buttons on the screen. To complete your purchase, please use Tap Square, or fully insert your card with the chip first facing up and follow the instructions on the keypad screen to the right. Okay. To complete your purchase, please use the Tap Square, or fully insert your card with the chip first facing up and follow the instructions on the keypad screen to the right. Biasa tinggal ada tegal mentah. I try to tap, but Which one do you want? the $15 one. Welcome to Shine Auto Wash. To get started, Yeah. to complete your purchase, please use the Tap Square, or fully insert your card with the chip first facing up and follow the instructions on the keypad screen to the right. Good. Good. Receipt? Nah. Thank you again for choosing Shine Auto Wash. Press print receipt to your left one. Okay. Set nyo gaji
kogak pada habis ni. Ini di Aceh buka apa ke bang? Beres. Ya, bagi rakan-rakan di Aceh yang dia buka apa pada Aceh ya. 2 minit ya 2 minit Wardu ni beres. Wardu ni beres berapa? Ini berarti 20 dolar 3 orang 2 minit ya. 2 minit kali. Itu kurang atau ini ada yang Bom dua rupiah? Ini yang pakai mesin murah macam tu sekarang kan? Anda bayar ini bandar ni jalan ya? Dan namanya boleh bawa you ambil di Ini nak sini bawa you punya. Ada ini nak pergi tempat sampai. baru lagi. Harap tu minit lah. Harap tu minit lah. Badannya head baju head mau jalan. Baca kena beli. Boleh kayak gini orang. Mana? Yang kogak bisnis yang di Bandar Aceh. Dia mau pergi bertemu dia. Agak je 5 bulan 3 darah untuk ya kah? Tapi kira yang okey okey lah yang menan. Lanjut jok tapo yang rencana buka Doorsmeer ya lagi buka tapo di Bandar Aceh. Ya, di Bandar Aceh. Kota besar lah kan. Bandar Aceh jalan di Bandar Aceh. Nampak penampakan nampak Doorsmeer. Kami cicik guru dia kan, pegawai tu. Antri urusnya mata urus dia bijit. Okeylah menyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.